Iova, o loo malama ia, ma loo ola tanga, o ai ea se o te whiwhi ai. O Iova, o le malosi ia, o loo ola, o te matau ea ia te ai. O te whaisalamo le nei, o whaamanatu ia te oe mau le ainga le atua. A whaiwa ia te tātou le atua, ma wo whai ia, ma tātou malama o tātou olatanga. Ere iai se mea tātou te popole ai. E whapena le nei Afiafi po nei aso, ma ea fo i tiute mga luenga, a o le alofa o le atua leo lo fo ai pea, le malosi ma le ola ia te oe mau po le ekaresia le atua. Leo o tātou mafuta le nei Afiafi, o no fia, whawhenua i atu, to male alo a maise le anganga pa ia Iesu Keriso le presiteni o nei nganuenga. Whaatasi mai, mai ia lava oe le nei Afiafi, whawhenua i atu, tai awau ia Pastor Willie, ma le whatu ia Tiana, ngata fo i le autustusi, Pastor Masipau, ma le whatua ia Vesi, ia maise fo i le te oloa, Pastor Ata Tanuvasa, ma le whatua ia Ave, le nei Afiafi, ia whamanuia le atua, ngata fo i le ko miki au, po le ngaruenga le atua mai Amerika, Australia, New Zealand, Samoa, ia whamanuia le atua, ia nei tula, o le mua sa viinga, mo le atua, o na whea ngai loa tātou, ma se upu le atua nei Afiafi, Faafetai. Tasi mai oe le atua le nei tula, a o mātou wha longo, ma wha fonga lo nuu, se upu wha malosi le nei Afiafi, ngā lue lo a nganga pa ia te mātou umalawa, ia vi ia lava lo fio no lo swafa pere Iesu. Amen. O le tusi o wha linga lua, ma le tolu, sa manao ea mai se upu, whai ma wha marosi anga mo tātou le nei pō. O le whaalinga lua ma le tolu, tau si le fia tātou masani ai, o tusi ia fitu. Sa tusi o ane tusa ma le fina ngalo le atua letters, i e kāre sia fitu i Asia. O e kāre sia fo i Asia fitu. Te manao a mai lātou umalawa e whaima se whaamalosi anga mo tātou. Ta tono wa tātou malama le iai adera tama whai breakdown, whai ngō fie, wha lata mo oe mo au.
le nei afiafi ina ia fai ma whaamalosianga i le nei pō. Ona whaautu ai tato whi au le nei afiafi whaapea. O se whaamalosianga mo oe mahau SISDAC mai e kare sia i te tonu whaalinga. Po encouragements from the churches in Revelation for you and me, SISDAC. O re whaalinga lea lua, whaipu mua ma le fitu e maua tātou, le la sanga mua po re kare sia mua e feso. O i re e feso, ua tau mai re atua ia te oi mau, ma whai loa atu tūlanga lo iai le ata. O re e kare sia Tasiano iala, i le la sanga mua e feso. Fo mai re upu re atua, wa ui loa au ngā ruenga, ma lo tinga, ma lo ma losi whai pulua. Ina wa ele lava tia i e wa leanga. Wa e tofo fo i e wa whai mai, o apostolo i latou, ai le ai lava. Wa e loa foi o tangata pepelu i latou tolu, ma wa e lava tia, wa ia te oi foi le ono sai, wa e tau ti ngā ona o loingoa, e te lei wha vai lava. O i le feso, wa iai mele lei lea wa lisi mai le atua ia te oi mau. O la tau ia, o lo ngā lue mau no sai, tu mau ono le suafo Iesu. Ai wa maua le mea lea, wa le fia i le atua ia te la tau. Si, po le ale tele o tausanga SISDAC, pe pupu, pe whatever fo ina e lotu. O le mea mua lea ia te oi mau, ia au ngā lo teimi to tonu le upumoni. Ia au ngā lo teimi to tonu le upumoni. A ua pe o le efeso, leva na lato ngā ono sai, leva na lato tinga hinga. Ai umaifo, ua ngalo, ma tu ua le lua i alofa. Ta o mai ngā. Wale au ngā re teimi. Sa lato talia le upumoni. Ai sea, in order for to tu ua, and to leave your first love, sa kau ia ki oi the first love. Lono inga, sa maue lato le first love. Na iate lato lima. Au le upu le tu, na lato tu ua lono inga, nga fili e lato. Na fili a lato e tu. Aua ne i whape nā tātou SISDAC. O oi mau tamāti nā, la hinga le atua. Po le a mea tu lai mai le ngā luenga le atua, aua ne i lafua i e oi. Le wala aua le atua. Mua koinito se furu lima, whaipu lima se furu manavalu, i e tau mai a te oi mau, ne mafuanga e au ngā ai se mea i a te oi. Wa au ngā ai oi le ngā luenga, wa au ngā ai le upomoni ia te oi mau whamai le mau masa o le nei o uso pele i o tautu mau ma le whaangaitia alualo lo o tau whaamalosi ngā ruenga le li ma le au noa ina i o tau iloa e le se mea wha le au ngalo o tau tauti ngā i le li. In other words, a whaiwa e le tu mau, a wa e tu ua, wa le au ngā re teimi sa e tonu le upomoni. Le inga le atua, o a maire tala ia e feso, e whai ma whaamalosi anga ia te oe mau, e ia whape na au ngāre teimi o tātou tu tonu le upomoni a le atua. Wa uma e feso a tātou o i le kare sia lona nua Samurana. Samurana i le whaaringa lua whaipu waru se o se fulu maritasi. Wha mai le upu le atua, wa uiloa ngā luenga malo puapua ngā malo mativa. Ai wa e ta mau a hinga. Ma le upu whai, a e wa whai mai u taia la tau, ai le ai lava. A o le su nako o satani la tau. Fa mai le upu le atua i le kare sia Samurana. Samurana se wa uiloa ngā luenga. Wa uiloa le puapua ngā. Wa uiloa mativa, in other words, wa uiloa lima vai, wa uiloa tinga inga, wa uiloa mafatia,
Wa loa o ngā ruenga malo mativa I whamai rea tua I. A ua e tamau ainga. Ore e kare sia lea po re nuu rea o Semurana. E ese ma Efeso. O Efeso ma Semurana e lata la tau sami. A o Semurana o Efeso e kau maua ni manguia ono lato shipyard. A o vaenga e Semurana kau dia lako shipyard. Ai, po re hare struggle ma re lima vai o lato e wha ma losi a lato e whairinga nuenga rea tua. E lea vea lato vai. Ma lato lima vai, ma lato le ma whai o se mea. Ma se a wala e tu uai le ngā nuenga na wala wina lea tua lato. Ai whamai lea to se wau loa. O ngā nuenga malo popo ngā, e struggle. Ma ua loa, lo mativa. A ua e tamau a inga. Le inga rea tua, le vaenga no lua o le ata le por wha malo sianga mai le kare sea sumurana, ia te oe mau o le tā ofi, lo wha mahoni I le wha tuatua, e te tamau a inga ai. O I le Efeso lea, I le kare sea le samurana, o mawai Efeso, au le wharinga lua whaipu se fulu le mau masani, wha mahoni se ia o le oti. Ea, o watu ia te o le pale o le ola. So, o le wha mahoni lea, e le I wha vai, ma le I tu ua, I le kare sia, tangata samurana, lato wha mahoni. Pa pore a lato le mawhai, lima vai, le a toatua, na wha mahoni a lato le walau, I le wala au le atua. Ona whamai ro re tusi. E te mativa. Wa ui lolo mativa. Lo popo ngāme lo pa whamai. Ai e te tamau ainga. Ai sea. E sila mai tangata. E vai. Wa le mawhai. E whatau waa. Ai re sila o le atua. I le nana whanau. So they rich. Ia kopo lua. Whai purima uso pele. Whaalongo mai ia. E lewa whiwhiria e le atua o e matativa I nei lalulangi o tamau a inga I le whātuatua. O tō fia foi la tau I le malo. Wa ia wholawhola ina. Mai e Alofa ia te ia. Say amen. Pole a le kātisia le tua. Pole a tātou de mawhaisa mea. Vai. Aua nei tu ua. Lofa mau ni le atua. Ei hei to ina matua tātou. Teimi sau New Zealand lewo. He passed away. O teimi o mau te alu ma keki po shopping center le mangele. O te vaai alu nei to ina e ku lei ala na shopping cart ma whākau an sukalaki. E ata. You know, e va sila atu, vaai atu tangata. So, you know, maybe a poor man, maybe a crazy man. But to ina lea. Oka. E aka ia ma whakaonga sukalaki. Whai any ways necessary. Ina ia whai ai. E le ngat wheswani nana ainga. Ai maise se tau langa mo le atua mo le nawa Iesu. A upore are whatau waare sida tangata. Ia te oe mau SISDAC. Wha mauni pia oe mau. Tato te rei loa po wheo o ai. A ngai atu ai, nei soifuanga. We know it's not going to get better. But ia sila mai rea tua. Pe toi lei, a tili o na leanga. Ai o loo wha maoni pia tato. Ta hofi lo wha maoni I le wha tua. E ta mau a hinga I tato. Le kare sia lono tolu, perakamo. O perakamo lea. O whamai rea tua I perakamo. Whaalinga lua whai se fulu lua, se o I le se fulu manifitu, whaafonga le rau whaitau. O I loa unga luenga, ma le mea wa e nofo ai. O I ai le nofo ai li o satani wa e tauwhi mau fo I lo ingoa. Ma wa e le whaafitia, le whaatuatua I a te au. I ia ona po lava na I ai ani tepa. O lo mori mau, o le na wha mahoni, sa whasi o tia o ia na ia te o tau I le mea
o nofo ai satani. Si o vaenga ia. They hold fast to Jesus' name, not denying his faith. But the negative part, a e sida mawhaitau atu iai. Wa iai isi o vaenga lea, wa maka na tadia a onga sesi. O taritununga po mata upo pālamo, ni ka laitai. Po a onga sese ia. Ai na iai le tangata suafa ia anitepa. O le tangata lea mai le vaenga ia. Na tū mo le upo le atua, a wei una fasi o tia. Fa mai le upo le atua. Fa mai le upo le atua ia te la tau i. O vaenga ia to tonu le karisia, e iai isi o vaenga ia. Se, wala tau talia mata upo se se. Lare ata o vaenga le mana o mai mo oe ma o SISDAC de nei Afiafi. Vaenga tolu. Don't mix with unbelievers. Aia whai o a e mix, ma fia mafuta oe. Mafuta ma le au taritonu. Amo whātasi ma e wa taritonu, but don't be unevenly look with unbelievers. One mau masanga luko ni tono whai po se furu man wha. Aua to te amo wha le ngatasi ma e le taritonu. Awa pe whape whea no whaatasi o le a mio tonu ma le a mio le hanga. Ma le a mio le hanga. Pe whape whea foi o na mafuta o le malama lama ma le pauli uli. You see, o le karesia de a perakamo. A perakamo. E na iai tangata nei anu to tele vahanga ia. Wa talia o nga sese. Wa hi uana sese atu lato. Wa hi uana sese ai. Si vai. O re ata fo i ngā tātou SISDAC. A o lona e wo so. Madvaenga le taritonu. Tangata watu ua le ulua i Alofa. Tangata le wha maoni. A e wo so iai. Wa i ua fo i na e alu fo i skaiding ngā. O na whai loa, whai loa malapi. I lo au nanga i le atua. O na whamai loa le atua i. Wa mata lon talia oe upu se. Mo tā upu se. Ai le tusa ma le upu le tu fa fonga i le fa fonga le upu le tu ai. I na e salamoia. A fai le ai. Fai busurono le fa mai upu le tua. Ono o vave alu atu ai le ia te oe o oi. O te tau foi mai la tau. I le pelu ai lo ngutu. In other words, for my Jesus Christ, I ala toia, wa fia talia a onga opu se. E sauile Iesu, tau, ma oi, ma le pelu na ngutu. Nā le pelu nga, pelu na ngutu, le atanga le afionga le atua. In other words, e tasi are upu e tauna talia le e karesia po le au auna le atua o e tamati nā o le upu e mau aire ola. Ai tele teimi, wa le upu le atua a wa tele upu sese, upu lunga Facebook, upu Instagram, wa kele le TikTok, upu sese, ke i awa tari tonu, i mea sese, e ai risi tangata, wa lewa na lotu, ai te iwa sau, wa tari tonu mai, na toi tu Iesu le aso lulu. I will live. Tangata will live na tonu le upamoni. Live. Na tausi sa pati o le atua. Ai sauari si fasi se wale au ngā le sa pati. Sa pati aso uma. Tele tangata. Will live na ngalue. Live na wala wina le atua. Ai ona wale tu mau le upu le atua. Wo. Wale alu le upu le atua. Aua tau te amo whaale ngatasi ma e le taptonu. Ai mana o a whaila na malusi. Don't flirt with the enemy. E I uana e wo I le mea o la iai the enemy. Au le atanga le kare sia perokambo. Le atanga talo atu. Aua ne I moa se isi. Le ngani wenga a wau.
se tangata peo vaenga i e peo kamu. A ia vere upu le nei Afiafi. Tātou wha malosi, ma tū mau le tasi, i le tasi, tataru le tasi le tasi. Sa huni mo le aso e fio mai tātou li whaula. E kalesia lono wha tuatira. O tuatira lea. Whaafonga le upu le atua whaipu se fulma le iwa le whaalinga londua. O iloa ngā luenga malo alofa. Malo auna mai, malo whaatua malo ono sai mau ngā luenga wa siri mea muri mori i mea na mua. Amen. Ai, wai a te aun, nai mea ia te oi. Ea, ona wa e tuu pēr le whiwhini o Isabella. Wa tā ua e ia o le perfecta whiwhini e ao ma whasese i au auna. Ina ia whaitaanga ma a ai mea wa whasia mo tupua. Le karesia lea tuatira. Na iai le mere lei na fia ai le atua, lato alofa ma lato whatotua, lato au na le atua, whabaoni, pa o iai le mea. Le karesia lea. Na i loa lato le mea se, le angasala, o lato tonu le mafutanga. To tonu ya te lato ai tu upea. E roa whape ngā fwoi, kele o kākou. O lea te si da fia le lei. Le angasala la ola to tonu. Lo ainga. Tonu. Lo mafutanga. Tonu le ekaresia. Ai mana o a tuupea. Tuupea sele le tu re aso ngatanga. Excuse ngā mea. Ai loa la iai se mea la tu lai to tonu lo ainga. Tautala. Tautala. Ai sea, si whafonga. Sin is corrupting in its nature. One man infected with a deadly leprosy may communicate the taint to thousands. Many dare not condemn iniquity, lest they shall thereby sacrifice position or popularity. And by some it's considered uncharitable to rebuke sin. The servant of God is under the most solemn obligation to present the word of God without fear or favor. He must call sin by its right name. Iai teimi, ele fia tautala ai tangata. Fa maratu o le alofa. Le alofa. Ai lenge. Si le fia tangata nga. O le se pore hanga salanga. E u ainga se ai le isi totele. Le ainga le tua. E fa pena tua tira. Wa tuu pea a onga de da toia wa alu i le se le sepele le fatua po le tupu asa teimi o Elia le atanga Jezebel. They like to live a life of Jezebel but not live a life like Jesus. Le inga le tua aua nei ai se tua tira se tangata fa pena. Ta tonu le ngālu wenga le atua whamai le atua. Wa o tō atu fo ini aso e te salamoai. Whauta o au o te lafu. Si, whamai le e mana o ale atua salamo. O le atua mai le amano salamoai. Le atanga ia te oe mau. Aua ai sau. Se anga sala po se mele hanga. I to tonu le karesia polo ainga. Polo whanau. Na i ai se teimi lumai. Te le ai le whaafitauli. Waenga lona wha, ino i le hanga sala, po le mea le hanga. Whamai le tusi o salamu. Salamu iwa fitu whaipo se fulu. O tau o ewa alofa atu ia Iova, ia o tau ino i mea le hanga. Olo o tausi e ia nganga o ona tangata a miotua, na te lave ina i lato ai lima o a mio le hanga. In other words, a e tātou alofa i le atua, ia ino tātou i mea leanga. O a mea leanga, o anga sala o malawa. Whamai no retu, e tausi fo ia te oe mau. Ai aua nei peo, tua tira lea. A ia a vea le ngā luenga po le tala o tua tira, mo oe mau SISDAC. Wha maa losi, ino, i le mea leanga po le anga sala. E karesia lima, Serotaisa, Sardis,
lea ua tātou iai. I le whaalinga tolu, whai upu mua mua, se o re ono. O re ekalesia lea, sertaisa. Fa mai le upu lea tua, wa uiloa au ngā luenga, wa iate o ele ingoa wa e ola, ai ua e oti. Ea, ia e mataala, ma ia whatu mawina mea wata toe ole amate. A wā o te le i loa o ngā luenga, a wā o te le i loa o ngā luenga, ona a toa toa i luma o le atua. O le karesia le sertaisa, e maa lia fo i le karesia sertaisa. O le ate whamailupu, they have a living name, but they dead. Aisea, le upu le fe au le manau vainga lima, matahala, ma fai mea maa e aia. Matahala, ma fai mea maa e aia. Aisea, whamai le tua le karesia lea, o te le i loa o ngā luenga o na a toa i luma o le atua. Ngā o le fia, e pese haleluia i le lotu. Ai umare lotu wa le haleluia, wa ese tūlanga wa iai. Ngā o le fia e pese, o ia o tangata i tausi sāpati, ai le i umare sāpati, wa whai ane me loto iai. Ngoto i fore la re asu whaileile, a la whai ane me loto iai. Lo le lei o le anga sala, ai whamai o ia wa whaolaina a la whai pere me le anga. Le kālesia po le atanga sertaisa. O sertaisa lea, whamai le atua i le vaenga lea. A whai e te manumalo, Salomo, mai le mele angana, ma e te mataalai, fa mai le tua e wha ofuina o ia le ofu sisina. O te le solo e sea fo ilona ingoa i le tusi o le ola. In other words, a e le mataala, ma e fata mala, ma e fia pe fai mea le a toa. E toi sola e sea oe lo suafa. Lo ingoa mai le tusi o le ola. Wa iai tātou tusi. Wa iai tusi o le tusi o le ola. Wa iai tātou ingoa lo suafa i le langi. Ai ona wa e fata mala, SISDAC. Sola e sea ai lo suafa. Le inga le tuana nei Afiafi. Mataala ma fai mea mai aia. Au o nei peo sertaisa. Ai peo tangata o whiwhilia o le atua. Le karesia lono ono o filate whaia. Philadelphia. Na o Samurana ma filate whaia. Na o karesia le ele i maua se mele anga ia la tau. Lono winga o e karesia o whiwhia le atua pat. Na iai a fita, na iai a whaingata, na ui ai nei e karesia ia. Ea, wha maire upure atua i, o mea nei wa whai maire pa ia. Tusi le angeru e karesia whilate whaia, whai puwalu, wa ui loa o ngā luenga whauta wa tui na atu i au luma, le whai toa wa avanoa, ele ai fo i se na te mawhaia o na punitia. A wawa ya te oi sina ma losi titi. Ma ua e tau sia la upu. Ma ua e le whawhitia i lo ingoa. Amen. Le karesia le filate whaia. O le ata le karesia. O le alofa o le auso. Fa mai le tala lea. O le karesia lea. E le ngata. E alofa le tasi, ai a tili ai ngā whaalia atu lato whaalango i le atua. Si, e i loa le lei, wa e wha moi le atua. Ona wa e i loa wha tino atu le o langa alofa.
Le ata ngā whilati whaia. Ai whamai rea tua. Ona o lena. Wa utu atu ia te o tau I lo tau numa. Le whaita toa wa avanoa. E le ma whai se tasi ni tapunia. E ma whai punitia. Even though you have a small strength. Ai. O le iai ia le avanoa. Amen. Le ata ngā ia te oe mau SISDAC. Ia whaatau ua ia te oe mau le avanoa mai le atua. Le whaitotoa ua te tala le atua mo oe mau SISDAC. Ia whaatau ua. Taua ia te oe. Le avanoa na tō fia ai oe le ekaresia. Le avanoa ua wala wina le atua oe. Whaatau ua ia te oe. Si, o le ata lea o whilati whaia. Tasi fitu iwa walu. Tasi walu whawha. Tūlanga le ekaresia. Wa te tala le atua le avanoa e spread out le upamoni po le tala leinu ese. Tau sanga foi le vale filati whaia na o ai le tala le lei I Samoa. Wai le avanoa na te tala ina I le atua. Le wa whaula ina I tātou atanu. Pi a mai lo lata mo tātou SISDAC. Wa iei le whati toa. Le avanoa wa a mai le atua teimi o nei lockdown. Teimi o nei wha mai ea. Wha longo ma wha fonga I tātou le upu le atua. Tai au ma Afiafi. Le ngata fo I lea. Wa te tala fo I le atua le avanoa. E te avea ai ma mori mau o le atua. E te toi wha ma losi ai. I le nganu wenga le atua. O wha tā ua ia te oi le avanoa. Le ainga le atua. A vea tātou ma pei o whilati whaia. Philadelphia. O le ekaresia e fia ai le tuwha mai le. Ai manu malo. Man. A vea oi ma poutu. No malo le atua. In other words. O oi tangata nofo mau. I le malo le atua. Amen. Le ekaresia. Fitu. Lautikaya. O le ekaresia lea. O le ekaresia lea. E wha umai le wha linga lona tolu e ekaresia fitu I Asia. Tato masani malama. I le ekaresia lautikaya. Wha fonga le upu le atua wha linga tolu wha ipo se fulu ma lima. Wau iloa o ngaluenga. E te le malili e te le vevela foi o te loto ina ia e malili. Pe vevela. Ea. Ole nei. Wa e faa leonga nua. E te le ma lili, e te le vevela foi. O le mele o te lua I atu ai ate oe ilo o ngotu le ai kare te vaenga ia. In and out. Can't make up their mind. Yes or no. Oh, maybe they're half and half. They want to be in the middle. Their mind's not made, but God wants, make up your mind. I see it. They gotta see it there. Make up your mind. In or out. No waiting in the middle. Le ata lea o le whamasinonga. Wahalu le whamasinonga le atua. I le ekaresia le atua. No more in or out. No more in the middle. You either choose to be in or out. No more in between. Au le ata le whamasi. Whafonga. Whamai le upu vaenga rea. A wawe whai mai o te se mau oa, o whata mau ainga u, o te le mativa fo I se mea e tasi, ai ua e le iloa o e ona malaya, ma le pangaitia, ma le mativa, ma le tawaso, ma le lava. In other words, o le whai mai, o le okay a mātou, e le I o ara teimi, o le malosia, o le potoa, o le tamau ai, a whamai le tō pepelo. Whamai a o e iusi, a e te tawaso. Whamai a o e te manuia, malaya. Si, o le ata le ia te oe mau, le whamsinonga le atua e sila fia le atua mea o malawa I le mawhaina e pepelo I le atua. Polo alo ma naia lo la e. Pole a le te le. O tele o me te whai. Ai sila ale atua o loto. E le sao.
wa mai maua. Afa. Fo mai le atua. O le ata le datu kai o tau mai ati oe ma o le karesia le atua. Wa alu le whamasinonga le atua. O lo o si da fia ia. Mea uma lava. Le aise me lilo ia te hia. Waenga fitu ngā te mana whai ure waenga valu. Ono le valu. O le ata le manu malo. Fitu la sanga. Ai whai ua. I le waenga valu la sanga. O e o te toi wha na o fin si. Ai sira lei e karisi o mai a fitu asia. E karisi fitu. Fo mai a upu rea ia o le atua. Wa ui loa unga luenga. Wa ui loa unga luenga. Fa fitu ar whai e karisi uma. Ai uma ifo. O lewa manu malo. A watu le tūre manu ia. Au se murana ma filati whaia. E le aise mea le anga ni waenga ia. Ai na avatu ade o le manu malo. Si, o le hale atanga. Se e te ofu. I le atua mana na Alofa. Vai, a e sira fia le lei. Me uma o le istangata le e karesia. A e sira fia le lei o me lilo foi. Ma me le lilo. Ai longa e te fia pipi atu ngā tangata. Wai, e le ai tangata e atoa. So tangata la nei soifuang. If anybody knows everything about you, your past, your bad, your faults, even your good, ai longa fia woro se Yahweh. That's the same thing with God. I know all your works. You should feel that to me now. Ai uma ifo. Ai salamo mawali manuia. What kind of person? E si da fia merelei, meleanga, me uma o tangata alama na o an pipi atu yai. Au le atola na. Amen. O le atanga, o le tangata, e alofa whamaoni. Le atanga alo no valu SISDAC, te mana o e mai, e whai uai tatu whiau nipo. Ia moni ma whaamaoni lo alofa. Ia moni ma whaamaoni lo alofa. Upu Iesu, Ioanis 5:5. E le sili lava le alofa o se tasi nei alofa ia tuina atu e se tasi lono ola. E sui ai lono, no other greater love. Au Iesu na tu atu lana ola e sui ai lana e karesi. O au, e le fesiringia. E tu atu la ola e sui ai mato ainga. Sui ai whanau. Sui ai mato mafta. Sui ai, because wa ai le alofa, e fa penale atua. Pore alo le anga, pore alo le atua. O le awili ngā le atua, e tu o mai lana soifua, e sui ai tato. Valu vaenga le nā SISDAC. Fe au mai e karesia i whaninga. E whaima whaamalosi anga ia te oema. Ina ia nofo sauni tato. Mo le aso e fia mai le atua saunia tato talo. Faafetai le atua i lo upu. Vi ia lava lo fio. Whamanuia i lo e karesia. Whamanuia la tau whaafonga mai. Ona lo suafa pere Iesu. Amen.